ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم بما عناه ومعه غلامها ميسرة يقدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه نياري واتون رتنا تنسر pemasan niya asalamakang umurun 25 tahun malalan nila uritana busra dangkangan ngiwaram paranna Hadijah nagauri si bawarri turias si bawangan na Hadijah ditellai maisara tetangi wiritu torya masengenan niya makade kang sininna anu na perluange panazala tahta syajaratil lada sauma'ati nastura rahibin nasraniyah وعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآوى ganna leppanna riyawana sewai pongajuri sesena garejana nastura panrita nasaraniye ganna riya jappuina nabitta sallallahu alaihi wasallam ripanrita nasaraniye riangka nai sesana biari muka relle nai wajo na jukka jungel lau cinongi Victoria masingnya wa qala ma nazala tahta hadhihi asy-syajarati qattu illa nabiyyun dhu sifatin naqiyah wa rasulun qad khassahu Allah ta'ala bil fadaili wa haba nakdana panritana saraniyah dega gatau lepar yawana iya pengajue sisa sengadina nabi papunai sipa mapacing nenia suropura ripat tentuang ripong Allah Ta'ala nasabak palebir suku nenia pabere tenrigangka ثم قال لميسرة في عينيه عمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى Tinapani makutana rimaisara makkedah kagari duai matan ramacella makutane sikir-kira maelo ipena saibi tandra malin runna nabiye narimae sara makkedai iye engka agana manasana tentuanna panritana saraniye Rianu purana selo iye rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala limaisarata la tufarikhu wa kum ma'u bisidqin azmin wa husnin tawiyah fa innahu mimman akramahu Allah ta'ala bin nubuwati wajtabah nakkedana rimaisara ajak lalu mewai masarang na engka lalu kumakinin nawato ngemewai si bawaritu Muhammad karena majapun naritu sesai tau purana pakalebi puang Allah Ta'ala nasabah ada dengan nenia tau ripile-pile naritu
ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلا Pinappanilli sutorya masengel lauritana Makkah ganna irita nari Hadijah mangolo rigau angkana pangulutta Hadijah engke watwero tudatu dari bolana ripallawangan na dua telu makunrai rilangga kami namatan rewe nang kedua malaikat rilebokna ulu malebina torya masenge cinongi wipole ripallana assoe wa akhbaranga maisaratu bi annahu ra'a dhalika fi safari kullih wa bima qala lahu ar-rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah Nabi rittayatoni Hadijah rilamai sadari angkana irituna itarekwaero anu mapatak gajanna pupulaleng Nabi rittayato iritu anu ripu adang ngiripan ritana saraniye nenia papasenna ritu rialena وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه Nanapallicun ni buang Allah Ta'ala sarona adang kangen naritu si bawa napabarakaken nato waramparanna aganan nasenari sesena Hadijah karana nasenana nasabak matanna neni aning kalingana nasabak docilinna riangkana iritu Muhammad surone buang Allah Ta'ala lauriamanna tawe iya pura ripatan tuwe ripang Allah Ta'ala nasaba angawengen si bawa dipilih naritu wa qatabathu li nafsiha litashumma minal imani bihi tibaraya فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى ganang manukan ni alena Hadijah rinabita sallallahu alaihi wasallam sareku menginai mawi baun mawangin natapke ganabirit tayan ni torya masenge amure murena riak kata madecena iye makun raye Makun rai made cenge nama raja tahu ripuang Allah Ta'ala ganna pada nasi tujuh ini amure morena nabita akad tamade cenna Hadijah nasabase semakun rai malebbi nake agama nama kesing nake waramparan nama tanre abbatiranna Yamananna wawange na pujiman rekwa eropang kau kenge wa khataba Abu Talib wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallahu bimahamida saniyah wa qala huwa wallah lahu nabaun azimun yuhmadu fihi masra
nak dutana Abu Talib sibawa Makkah Tobah na poji-poji rito na sari pamasinan niya asalamakan rimon ripura na mapoji-poji ripuang Allah Ta'ala na sabab papoji-poji madeceng nakkedah na iya Muhammad na engkapuang Allah Ta'ala pun naiwi mati birita maraja nari poji-poji sinin na pangkau kena fasawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akhuha lisabiqi sa'adatiha al-azaliyah wa awladaha kulla awladihi sallallahu alaihi wasallam illa alladhi bismil khalil samma agan nari pasialan atau nasari pamasin dia salamakang si bawa pengulut tangadi jari amanna angkato makkada amurena angkato makkada anak buranena masabam madiolome mengi upuk manandungan naritu nang kana Hadijah indok nasinina anak nang rusiye Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin narya senge Ibrahima majapu pole rituri Mariatul Qibtiyah Atirillahumma qabarahul karim biarfi syadhim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik